prošloj epizodi. Je mali Briuc. I on se srušio ovu neku prašumu. Vrago, Bruc, jednom te povedem na putovanje i gle ovo. Napokon smo ih našli. I dosta dobar tajming smo pogodili, a? Ne. Možda čak i jesam. Viš da se brzo triggera kod ti. A da? I wish there were still dinosaurs. Day 3 ili kasno. Ne smiješ sad, Bruc. Ne smiješ. Gotovo. Dakle, nas čapi policija sam jer hodamo po ovom dijelu. Ajmo si gledati da je Fic sam došao taj market tražio Brazer i poslije si ga u 3 materine. Nice. Dobro. Njam. Tijek. Slušaj me, ja sad moram ići srat. Možda da odem u apartman ili da se tu posedim. Aj, tu. Aj. Where you from, boss? Croatia. Huh? Croatia. Croatia. Luka Modrić. Viš, kad mi dođemo u Split i kažemo idemo u vodu, onda se Luciano ljuti kao more, ne voda. I onda kad dođe Luciano ovdje kažemo more, onda se ovi ljute da nije more nego ocean. Ja sam se već pomirio da smo mi pali, ali ja sam sad već vidio na podu. Ova dva majmuna opet dižu drona. Kad nas čapi policija, gotovo. Aj ti svoje vidi, Bruc. Nećemo uopće treba točiti. Sad viš nema ništa. Sad viš, natočit će frajer 6 kapljica i doslovno će ti naplatiti 30.000. Ima najbolje slika na svijetu. Nice. Gle, to je taj, to je doslovno taj To je taj, da. T-Rexić. Ovo sve su stepenice za do dolje. I navodno nam treba pola sata za doći. Ludi Bruc, izvan fokusa, Ludi Bruc. Ludi Pikrit opet leti s dronom. Idemo u noćni život. Ovo Bruc je baš Ludi Bruc. Ode kakati gleda teoriju velikog praska. Gotovo. Danas smo pocrvenili, to jest jučer. Pikrit je isto crven, ali ne želi priznat. Bruc je crven i priznaje to. Pikrit jesi crven. Jesam, priznajem. Današnji dan uopće nije bio produktivan. Kupili smo stvari za naše. Fic spava. Bruc se tušira. To ste puno pjeska. Zaključeno ti. Pikrit je upravo krešao drona. Easy. Ludi Bruc. Kako sam isplatio njega? Kaj? Alkos Bruc, gleda ga. Kaj je oko brud? Frajer tu kemija neš svoje. Kako da idemo stalnom cestom do Zagreba od mene. Da. Opa! Dobar transition, Bruc. Isus, ovo je pre. Tamo nam je apartman. Tu je dućan. Kak je lijep, ako ti lako vuk. Ako se to prevrne, Fic, 200 kuna. 200 milijuna ruke. Gledaj, jednostavno ajmo ti staviti boce unutra, burnuti i moramo doslovno. Ajde, da znam što. Bravo! Sad kuš moramo po njih. Ja sam hrabri Pero, ja ovo mogu! Dajte mi reći! The summer